Sayyidah Khadijah ni punya position very special di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menarik kalau baca statement-statement Nabi SAW tentang Sayyidatina Khadijah yang diriwayatkan banyak oleh Sayyidatina Aisyah. Nabi SAW pernah kata, tapi ini riwayat Sayyidina Ali ya, khairu nisa'iha Maryam binti Imran wa khairu nisa'iha Khadijah binti Khuwailid. Sebaik-baik wanita adalah Maryam anak Imran dan sebaik-baik wanita adalah Khadijah binti Khuwailid. Sekarang ni riwayat daripada Sayyidatina Aisyah. Ustaz, tapi tadi kenapa repeat dua kali ya? Sayyidatina Khadijah dengan Sayyidatina Maryam. So ada ulama yang kata ada mahzuf kat situ. Ada mahzuf ni ada sengaja yang Nabi tak sebut tapi faham sendiri. That means Maryam tu zaman dia, Khadijah tu zaman dia. Okey, Sayyidatina Maryam adalah wanita terbaik zaman dia. Sayyidatina Khadijah adalah wanita terbaik zaman dia. Okey. Okey, ini riwayat Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah kata, "Ma ghirtu ala nisa'in Nabi illa ala Khadijah." Aku tak ada cemburu dengan mana-mana isteri Nabi SAW kecuali dengan Khadijah. Wa inni lam udrikha, but I've never met her. Sebab Aisyah kecil umur kan. Qalat, wa kana Rasulullah SAW idza dhabaha asy-syata fayaqulu arsilu biha ila asdiqa Khadijah. Sayyidatina Aisyah kata, Rasulullah ni bila biasanya kalau dia sembelih kambing kan, dia akan kata ni hantar kepada kawan-kawan Khadijah. Sayyidatina Khadijah dah meninggal lah. Tapi dia ingat cara kita nak honor orang yang kita sayang, kita honor kawan-kawan dia. Kita honor kenalan dia. Cara kita nak hargai mak kita kalau mak kita dah meninggal adalah dengan hargai kawan-kawan dia. Mulia Islam ni. Islam ni beautiful. Dan benda ni kalau tak ajar kita tak tahu. Betul tak? Ni akhlak tinggi, very high ethics and virtue. Ada orang cakap benda-benda macam ni. Kecuali our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Awak nak hargai ayah awak dah meninggal, cari kawan-kawan dia. Honor dia, his friends. Kan, samalah siapa-siapalah. Abang kita ke, kakak kita ke, dah meninggal, kita teringat dia dan hargai kawan-kawan dia. So Nabi bila sembelih kambing apa, Nabi bagi dia akan kasih kawan-kawan Khadijah. Ila asdiqa Khadijah. Qalat fa'aghdabtuhu yawman. Satu hari aku buat Rasulullah marah. Hadis ni shorter version sebab ada longer version. Sebab ada kenyataan yang Sayyidatina Aisyah sebut. Yeah. Tapi dalam hadis ni shorter version dia kata Khadijah, seolah-olah macam Khadijah lagi. Macam tu. Dalam hadis lain Sayyidatina Aisyah kata kan Allah dah gantikan dia dengan yang lebih baik. I mean, they are human beings, isn't it? Kan? Dan itu sayangnya Aisyah kepada Nabi. She wants Nabi for herself. That's normal for women. I want you for myself. I want you to love me only. Kan? It's normal. Kan? So saya kata, one day I made him angry by saying Khadijah again, like Khadijah. Kan? Faqala Rasulullah SAW, inni qad ruziqtu hubbaha. Nabi kata, aku telah direzekikan cinta kepada dia. Jawapan Rasulullah pun, Masya Allah. You cannot say anything. Allah give me this love for her. Kan? Apa dia? Ini qad ruziqtu hubbaha. I've been given the love for her. I mean, it's planted in my heart. You know? Ini hadis riwayat Tabrani. Aisyah juga. Kana Rasulullah SAW la yakadu yakhruju minal bait hatta yadhkura Khadijatan fayusnu sana'a 'alaiha. Nabi selalu bila keluar rumah dia akan sebut kebaikan Khadijah. Fadhakaraha yawman minal ayyam. Satu hari Nabi sebut nama Khadijah. Fa akhazatni, kat sini tulis ibrah. Tapi saya suspect teks sebenarnya adalah ghairah. Fa akhazatni al-ghairah. Jealousy comes into me. Kan? Atau mungkin ibrah can mean that also, I'm not sure, but I'm sure it's ghairah. Faqultu, so I said, hal kanat illa ajuzan qad abdalaka Allah khairan minha. Ni yang tadi yang saya sebut.
Tapi ada teks tak ada statement yang depan tu. Isn't she was just an old woman that Allah have replaced with someone better. You jangan judge sebab ini women's affair. We do not understand jealousy among women, you know. We just can laugh and smile when you hear this story, right? Faghadiba, Nabi marah. Summa qala, tengok apa jawapan Nabi. La wallah, no. Allah have not replaced her with someone better. Ma abdalina Allah khairan minha. Amanat idh kafara nas. He believed in me when people rejected me. Wa sadaqatni idh kazabadin nas. And she affirmed me when people think that I'm a liar. Wa wasatni bimaliha idh harramani nas. And she shared her wealth with me when people will not share it with me. وَرَزَقَنِيَ اللَّهُ مِنْهَا الْوَلَدَ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ. And from her, I get children. Isi-isi lain yang tak ada bawa anak, kecuali Maria Qibtiyah lah. Cuma status Maria Qibtiyah tu tidak pasti keistrian dia dengan Nabi. Ada kata dia gundik, ada kata dia isteri. The English version use word jealousy. Jadi, Ghairah, yes. So the Arabic here is written as ibrah. I'm not sure, but I tried to find this hadis, tak sempat nak cari. Ada cuba cari tapi tak dapat. Mungkin ayah tak jumpa. And then you said children, you meant son, didn't you? Yes, son. Walad. I was not granted the son except through her. Okay. Except through her. Yeah. So Nabi, you can see he insisted. Dia tak, okay lah, I will not mention her anymore. No, he insisted. Why? Because seolah-olah Nabi nak kata, you should not be jealous of these things. This is her greatness yang kita kena sebut. Tak kena hargai selama-lamanya. Sebab ini jasa yang sangat besar. Dan ada sebagai ulama yang kata Sayyidatina Khadijah meninggal dunia bukan kerana dia bersama dengan Nabi di ketika zaman boykot tu, for 3 years kan. Kan diorang di boykot, keluar, tak boleh kahwin dengan Bani Hashim, Bani Muttalib. Diorang tak boleh berjual beli. They have to live outside, at the outskirts of Mecca. Makan tak cukup. Sahabat-sahabat cerita, kami pernah waktu tu tak ada makan sampai pada waktu malam. Aku kencing dan aku terdengar air kencing aku jatuh kepada sesuatu yang lembut. Malam yang sangat gelap, aku tak tahu apa tu, aku ambil, aku basuh, aku makan. Sampai macam tu sekali kemiskinan diorang pada waktu tu. And Khadijah was with Rasulullah. She was rich, but she never left Nabi SAW. Nah, ini isteri yang bersama lamanya. Dan ada dikatakan dia meninggal kerana malnourished because of that boycott. Just a few months after that, she passed away. Itu dipanggil sebagai tahun kesedihan Nabi. Abu Talib dengan Sayyidatina Khadijah meninggal dalam tahun yang sama. That was the most difficult year for the Prophet SAW. And after that, dia pergi Taif. Taif tu kejadian yang paling teruk sekali dalam hidup Nabi. Nabi sendiri akui. Ini test yang paling dahsyat sekali. So, berlaku dalam period-period yang macam yang begini. So, dia seolah-olah macam satu lesson. Kita tak boleh jealous kepada orang yang memang dah buat baik. Kan? Dia buat baik. Aku sayang dia pasal kebaikan dia. Bukan sebab dia lebih cantik ke, kan? Something yang not of her effort, right? Ada orang dia sayang waktu tu sebab for wrong reasons. Kan? She more beautiful than you, or she she's more fun than you, macam tu. Ni merepek-repek punya sebab. Tapi sebab yang Nabi sebut ni memang layak lah disebut selama-lamanya kebaikan dia. It cannot be argued. Cannot be argued. Mana jumpa Asal wanita yang tutup perempuan. So she's the best. Masya Allah. Dan Nabi SAW pun mengajarkan kita akhlak penghargaan. Value it. Value. Sebut kebaikan orang.